frere akarere kaba kagiye gushya rero ubundi se kari gatuje no it has not been ariko what I'm telling you ndumva odeur y'intambara I can odeur ya guerre nshobora kumva gunpowder just smelling so we have to wait and see byatsi biri buhatikirire well if you can avoid it please avoid it. If you can win it without firing a single bullet, please do. What do I say? Niba ushobora kwirinda intambara wayirinda. Ariko niba ushobora no kuyitsinda utarashisha isasu, please bikore ko ni byiza. Yakunda se. Ariko ibyo byose iyo binaniranye, it is inevitable. Ntago wabijya ku ruhande. Ntabayihunga. Noneho iyo ubona yuko it is the only way to survive. You will have to fight. So I always igihe cyose ndasenga niba hari uburyo bw'abantu nubwo byasaba guhana umukono na shitani kugira ngo amahoro abe ku buryo wabikora ariko nanone what is business ibyo nabyo bimenye. Nyuma y'aho igisirikare cya Kongo kirashe Liyetona Koloneli Wiringoma ibintu byakomeye ku rubuga rw'intambara imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo barimo guhangana mu buryo bukomeye cyane n'abarwanyi ba M23. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo biravuga yuko urugamba rwambikanye. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano kanya nayo rwose aremeza yuko amabombe menshi cyane ariyo arimo kumvikana mu bice bya Masisi. Bano bagabo mumaze kumva ni Bwana Kenisi ndetse na Mutabaruka bavugaga yuko intambara yamaze kunuka ndetse bakavuga yuko nyuma y'ibyabaye mu burasirazuba bwa Kongo bunoneho intambara ya nyayo ari bwigiye gutangira. Ntabwo bibeshye rwose. Nyuma y'aho batangaje ariya magambo ubungubu noneho urugamba rwambikanye. Ibyo bavugaga rwose byaje kuba ukuri. Intambara ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Kongo. Amakuru yihuta cyane arimo kongeraho muri kano kanya aremeza ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu gace ka Kazinga ndetse no mu gace ka Mahanga. Amakuru aremeza yuko abarwanyi ba M23 nabo ngo barimo gutangiza ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza ibice byose bamaze kwamburwa n'abazarendo na FARDC. Ndasubiramwo. Nyuma y'aho abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo barimo kwigamba ko ku munsi w'ejo barashe Liyetona Koloneli Wiringoma, amakuru dufite aremeza ko abarwanyi ba M23 nabo batangije ibitero bikomeye cyane byo kwisubiza za lokalite nyinshi cyane muri Masisi. Muri kano kanya rero urugamba rwambikanye muri Kazinga. Amakuru kandi aremeza yuko mu gace ka Mahanga naho imirwano irimo kubica bigacika. Abazarendo na FARDC barimo kurasana na bano barwanyi ba Generali Makenga. Imirwano irimo kuba uyu munsi biribonekeza ko ari imirwano ikomeye. Ndetse abarwanyi ba M23 barimo gusohora amatangazo y'umujinya mwinshi. Biribonekeza ko M23 noneho irimo kurwana ifite umujinya mwinshi. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira bano barwanyi yavuze yuko igisirikare cya Kongo aricyo cyatangije ibikorwa by'ubushotoranyi. Abinyujije ku rubuga rwa X, Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko kuva mu gitondo cy'irigenekerezo rya 25 ibitero byinshi cyane byagabwe n'igisirikare cya Kongo hirya no hino ku rubuga rw'imirwano. Bwana Lawrence Kanyuka aravuga yuko ibingibi ari ibikorwa byo kwangiza agahenge ndetse ko igisirikare cya Kongo kirimo kurasa mu bice bituwe cyane n'abasivile. Lawrence Kanyuka aravuga yuko FARDC irimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende
bya bindi bya tire d'artillerie. Amakuru kandi arerekana ko za drone kamikaze nazo zirimo gukoreshwa muri iyi mirwano. Indege z'intambara zikomeye zirimo Sukhoi nazo zongeye gukoreshwa muri iyi mirwano irimo kubera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Muri iri tangazo bigaragara ko ririmo umujinya mwinshi, Bwana Lawrence Kanyuka uvugira bano barwanyi ba M23 aravuga yuko abasivile barimo kugwa muri iyi mirwano. Ibingibi kandi ngo byatumye abaturage benshi cyane batizabo. Lawrence Kanyuka aravuga yuko kuva mu gitondo cy'irigenekerezo imirwano ikomeye cyane yabaye mu buryo bukurikira. Kuva ku 3:00 z'agatondo imirwano ikomeye cyane yabaye mu gace ka Rutigita ni mu Minembwe muri Kivu y'Epfo. Muri kariya gace ka Rutigita mu Minembwe indege za Kongo ndetse n'igisirikare bagabye ibitero bikomeye cyane ku basivile. Hari amakuru arimo kongeraho avuga yuko abantu bagera kuri 7 baba baguye muri biriya bitero bya Kongo. Ku 4:30 amakuru yizewe arimo kongeraho ndetse n'amakuru yemejwe na Bwana Lawrence Kanyuka aremeza ko imirwano yabereye mu gace ka Kitazungura, naho ni muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo. Ku 6:00 z'amanywa kuri rigenekerezo rya 25 imirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Rugezi ndetse no mu nkengero zaho. Hariya naho ni muri Kivu y'Epfo mu Minembwe. Biribonekeza rero ko imirwano ikomeye cyane mbere y'amasaha y'agatondo yabereye muri Kivu y'Epfo. Ni imirwano yabereye mu Minembwe muri Rutigita ndetse amakuru akemeza yuko abasivile bayiguyemo. Ibi byose rero M23 irabyamagana. Nyuma ya bino bitero byabereye muri Kivu y'Epfo mbere ya 6:00 z'amanywa, muri kano kanya ho imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu ya ruguru. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Masisi. Amakuru yizewe aravuga yuko nyuma y'aho abazarendo na FARDC bigaruriye za lokalite nyinshi ndetse bakaba barimo kwigamba ko bageze mu Rubaya, ubungubu noneho intare za Sarambwe nazo zatangije ibitero simusiga. M23 yatangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza ibice byose birimo kugenzurwa na FARDC n'abazarendo. Imirwano irakomeye cyane mu gace ka Kazinga. Amakuru kandi aravuga yuko mu gace ka Mahanga naho imirwano irimo kubica bigacika. Intare za Sarambwe zirimo guhangana na FARDC n'abazarendo. Abamenyesha amakuru bo muri Kongo barimo Daniel Micombero, barimo Steve Wembi, barimo Stanislas Bujakera ndetse n'abandi bose banditse ko imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi. Igisirikare cya Kongo ngo kimerewe nabi. Intare za Sarambwe zakoze contre-offensive ikomeye cyane. Amakuru mfite aremeza yuko muri kano kanya imirwano irimo kubica bigacika ndetse abasivile bamwe bagaragaye barimo guhunga imirwano irimo kubera muri lokalite nyinshi zo muri Masisi. Nyuma yaho igisirikare cya Kongo kirashe ndetse kikica umuvugizi w'abarwanyi ba M23 Liyetona Koloneli Wiringoma. Biribonekeza ko abarwanyi ba M23 barimo kurwana kandi bafite umujinya mwinshi. Ku rubuga rwa X, Bwana Bertrand Bisimwa urongoye M23 amaze gutangaza ko M23 itazihanganira ibikorwa by'ubushotoranyi ndetse n'ubugizi bwa nabi bw'ubutegetsi bwa Kongo. Uyu mugabo Bertrand Bisimwa amaze kuvuga yuko igihe kigeze ngo M23 nayo yivuna umwanzi.
ni amagambo arimo umujinya mwinshi cyane amaze gutangaza yerekana ko uruhande rwa leta ya Kongo rwanze kubahiriza agahenge ndetse ko icyo barimo gukora ari ukwica abasivile ndetse no kugaba ibitero bidakura ko mu bice bituwe cyane n'abasivile. Intare za Sarambwe rero nazo ngo zigiye kwirwanaho ndetse bwana Bertrand Bisimwa arateguza ko ibintu bigiye kuba bibi cyane muri Kongo. Nk'uko natangiye mbibabwira rero ibintu birakomeye cyane muri Kongo. Amakuru mfite aremeza ko abarwanyi ba M23 barimo gutegura ibitero simusiga bigamije guhorera Wiringoma. Amakuru kandi aremeza yuko uruhande rwa Kongo narwo ruryamiye amajanja. Nk'uko bwana Mutabaruka ndetse na Kenisi batangiye babivuga, intambara yanutse rwose. Imirwano igiye kubera mu burasirazuba bwa Kongo ni imirwano ikomeye ndetse biragaragara yuko bagiye gukocorana ivumbi rigatumuka. Nk'uko nakunze kubibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko intambara ya nyayo itaratangira muri Kongo. Ibyo mwagiye mubona byose byari imirabyo, inkuba ntabwo zirakubita. Amakuru mfite arerekana neza ko intambara ikomeye cyane ariyo igiye kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Akarere kaba kagiye gushya rero. Ubundi se kari gatuje? No, it has not been. Ariko what I'm telling you, ndumva odeur y'intambara. I can odeur ya guerre. nshobora kumva gunpowder just smelling. So we have to wait and see. Ibyatsi biri buhatikirire. Well, if you can avoid it, please avoid it. If you can win it without firing a single bullet, please do. What do I say? Niba ushobora kwirinda intambara wayirinda. Ariko niba ushobora no kuyitsinda utarashisha isasu, please bikore ko ni byiza. Byakunda se. Ariko ibyo byose iyo binaniranye, it is inevitable. Ntago wabijya ku ruhande. Ntawayihunga. Noneho iyo ubona yuko it is the only way to survive, you will have to fight. So I always, igihe cyose ndasenga, niba hari uburyo bw'abantu nubwo byasaba guhana umukono na shitani kugira ngo amahoro abe ku buryo wabikora. Ariko nanone, what is business? Ibyo nabyo bimenye.